Дилшод Мизиров, варзишгари тоҷик, спортсмени тоҷикӣ дар Москва чанд бора парчами Тоҷикистон бардоштагиаст. Мега гуроман чен рафтам таи хоб дам спортсмени аймад 10 баробар бақувват будам. Худо раҳмат чун ки ҳамин орзу ҳавас шуд хати нашид. Лекин ҳамин раҳмат ҳам тинҷи шидаки. салом тамошобинони азиз, аксари тамошобинони мо аз Россия ҳастанд. барои ҳамин ман ба шумо карти Tinkoff Blackро бо дизайни маъқули худатон пешкаш мекунам. бо картаи Tinkoff Black бе комиссия ба Тоҷикистон, ба Узбекистон, ба Қирғизистон пул равон кардан осона кард. барои гирифтани картаи Tinkoff Black шарт нест ки шумо гражданини Россия бошед. тавассути барнома бо рақамҳои телефон шумо метавонед бе комиссия ба Қирғизистон, ба Узбекистон ва ба Тоҷикистони худамон пул равон кунед. дар ҳол шумо мебинед ки пули гузарондаи шумо бо сомонӣ чанд сум мегузарад. дӯстони азиз, шумо метавонед барномаи бонкиро бо забони тоҷикӣ, узбекӣ, урусӣ, қирғизӣ истифода баред. ва касоне ки забони русиро намедонанд, дар рақамҳои рӯи экран буда занг занед, бо забони модари худатон ба ҳазор суҳбат кунед. аз силкаи зери видео буда шумо метавонед картаи Tinkoff Blackро бо дилход дизайн заказ кунед. ба тамоми шаҳрҳои Россия бурда расондан бепул аст. бародарон алайкум дӯстони азиз, бародарои қадрдон, дар Леваканд ҳузур дорем. пеш акаи Дилшод Муҳаммадов Дилшод Мизиров ина дар зал ба қабш кардем. дар зал ина бародарои азиз, ҳами бародарои мебинед ҳама шогирдои дастпарвари ҳами акаи Дилшод май ҳами зал зали акаи Дилшодай суҳбат мекунем. ҳамаша якта ба якта ма ба шумо мефаҳмонам. рафтем азиз, бисёр савол додем ки Дилшод Мизиров чанд сола? 53 сола. дар ҳамин Тоҷикистони худ мо фикр мекунам ки ҳамин 53 сола варзишгар ҳоли нест. ҳамин хеле ба фикри ман нест. ман надидам 53 сола варзишгар. ва дӯстони азиз, мо пурсупос кардем барои мақсад бои безправӣ. моро гуфтанд ҷанги омехта дар Тоҷикистон айни ҳол нест. барои ҳамин мо бохостим оно пеш акаи Дилшодом он тараф моро занг задистанд ки чӣ кор кардем, чӣ хели шид. мақсад ки ҳамира мо кофтестем роҳоша ки чӣ хел биёвему. на бо Мансур Нигматов биромадем Москва. як бародар боз янамҷада ма суратча мемонам. ина наше дело. ана ҳамин бародари мо ҳамин корода дар Москва мақсад заниматся мекард. ҳамин корода ҳамин алоқа кардагем. ҳоли ҳамин иншоалло ки мебинам мумкин ки ҳамин бои мо, бои Дилшод Мизиров бо бои Ҷеф Монсон мумкин ки дар Москва ё дар Уфа дар ягон ҷои дига шавад. мо даводави ҳамин диҳем. иншоалло ки як кор авҷ бигира, як оборот бигира, бо шидан мегира. ки гуфтам дар ин зал бисёр шогирд тарбия кардага акаи Дилшод Мизиров. ина фарзандоша бинед, 3 фарзандаш ҳамин мақсад ки касби падара гирифтаган, ҳамаш варзишгаранд. ина бинед ки фарзанди кенҷагиш дар Осиё барои 18 соло ҷои аввала гирифтагиай. ана дига фарзандоша бинед дар ҳамин Москва, дар Россия, обши дар шаҳрҳои ҳамин Россия чандин ҷода баромад кардаган. ина ман мемонам боёша тамошо кунед. ин боё ҳам аз боёи бачаҳои ина тамошо кунед. Брат, два! Кириллу! Мы там попим, мы будем зажигать! Здесь встретились весь цвет общества. Здесь Акап, здесь Джонни, здесь Дилшод по поводу новых бойцов. Всем калинобадским пацанам привет. Интернационал, короче.
همه چک زال در کره اکید میشد برای فرزندان برای شهودان مهیا کرده. اینا همین امیرم مهنتوی دست اکید نشون میده. اینه بیان من شما کنتم بیو. اینا همین را همه شخص چون کرده هم کی؟ ها؟ 20 سال چیدن اینا 20 سال شد کاری مهنه تکیه نمیده شده نه جوان ها استفاده میبرن فرمولا 55 هم؟ اینه بیایی زیرا بینید همون رو دیگه هست اینه برادر ها ده همین هم برای جوان چند قدر از شما میگه اکه دل شد اون خدگی هم ما خدا چی گفتن این اکه دل شد؟ چی دل شد بزیرم ورزشگری تاجیک سپارتمنت تاجیکی در مسکو چند بار پرچم تاجیکستان رو برداشتگی است سربران مشارکت برای شما برای نسل خودمون که بچه مشق کنن راه افتادنشان در دیجوی باشن سربران هم وقت باشن یا بار دیگه انا دوستان عزیز برادرای قدردان همه وقت ورزشگرای تاجیک نه اینکه ورزشگرا خلق تاجیک همه وقت با ورزش باشید ورزشگرای سلامتی ما اینوی حتی اکای دلشاد و منصوبت بسیار میشم مقصدی برادر ارا ترنسته که کم زنان چیزی که در دلش هست همون رو برو را و اینوی گپاش ما فهمیدم که سالای جنگ این برادرها ورزشگر بودن رفیقاش بسیار بودن میگم من میخوام که به همون خاطر این حال نشان بدم که همون ورزشگرایی که قدیما بودن میگم همش گورامرگ شدن تای خاک رفتن خیلی اختار هم میدونن سالای جنگ هم سالای جنگ بود مقصد همه رفیقا میگم گورامرگ شدن رفتن تای خاک بودن سپاسگزارم ایمد 10 برابر بقوت بودم خدا رحمتشون کنه همین اوضاع حواس و خاطر نشید لیکن همین رحمت هم تینجی شده که همین حوضی نه شکرانه تینجی کنیم شکرانه سلام سلام کنیم که خداوند خیلی پیشوای میره تا برای ما داد و ما این خد صلح و صلاح داریم اینقدر آزادی دهیم همین مرد چیز در دلم هست میگه همه رو میخوام که برو رو نشون بدم خلاصه گپش همینه ان شاء الله ما باور بریم حرکت ان شاء الله خیر ختم آنچه که ایران است حجت به بیان نیست ختم با چشماتون دیده است برادران ما تیاریم ان شاء الله که راهش میریم یا در تاجیکستان خودمون یا در مسکو باید انتظار باشه خدا نگهبان همه